Mwaramutse. Umunsi umwe Kabeja wari inkone y'ibwami yagiye mu gikari arunguruka umwamikazi barimo kumwuhagira mu gikari, maze Kabeja bamuteye imboni babona ari kurunguruka umwamikazi. Uzi icyabaye kuri Kabeja? Kabeja baramufashe bashyushya impindu, maze impinde ebyiri zimaze gushyuha neza bamugarika mu mbuga, bafata uruhindu rwa mbere banogoramo ijisho rimwe, bafata uruhindu rwa kabiri banogoramo irindi jisho rya kabiri. Kabeja ahinduka igihone kuko atashobora kongera kureba, yarebye umwamikazi biba kureba kwe kwa nyuma. Mwaramutse ariko tutariki 31 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 ngibi byakorewe Kabeja nibyo bikorerwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika murasirazuba bwo hagati, bihaye kurunguruka muri Iran ngo barebe ko bafite intwaro za kirimbuzi n'imbaraga zabo za uranium ngo bazivanemo. None Iran kirimo kubakorera no kwanogoramwe amaso za radale, za misile, ibuga by'indege byose ngo turi iri kubituritse umunsi ku wundi. Umunsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi hari ku munsi wo kwa kane Iran yararashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye, barayirashe sebo bayikoreye ibyamfura mbi, ariko Iran imaze kubyuza no kwiruhutsa, imaze kubona uko ibitero bya Amerika byari bimeze, yarashe inshuti ya Amerika Jordani yihorera cyane cyane ku bitero byagabwe na Amerika kuri wa kane, yerekana neza cyane ko ibyo bitero barashe kuri Iran ari ibitero bigomba kuzanira akaga gakomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bihaye gukora ibidakwiriye, bihaye kugarika ingogo nyamara za kubaturumbukana. Ibitero byabereye muri Jordani ndaje nkubwira akaga kabyo, ariko Iran irahana kweri. Atari ibyo gusa, ingabo za Amerika bavuga ko ziri mu kaga gakomeye muri ka gace k'Uburasirazuba bwo hagati. Ubwato muri Hormuz bwahawe itegeko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo butambuke bugende, bugabweho ibitero biremereye cyane na Leta ya Iran iti no way, olengate muzange cyangwa se muzemere guca muri Hormuz, nta tegeko ryacu rihari, nago zakunda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashuka ngo mutambuke buhumyi, mwibwira ko muraza kugira umutekano. Nta mutekano mwagira Iran itabigizemo uruhare, ngo turi baturitsa ubwato ubundi busubira inyuma imbimbiko. Nubwo ubwato bubiri bwa Rugande nabyo urabimenya, sibyo byonyine. Ibi ngibyo birantunguye, none se nkubeshye. Israeli yari maze iminsi itangaza ko itazava muri Syria Golden Heights, itangaza ko itazava muri Liban mu bice byerekeye gace k'umugezi wa Litani, bavuga ko bariyo kubw'ingamba z'ubwirinzi zabo. Abasirikari bamwe bo muri IDF igisirikare cya Israeli batangiye kubona neza ko bigoye kurwanira muri Jordani, none kurwanira muri Liban ndetse na Syria batangiye kwivana muri pozisiyo zabo, bihereza imihanda bari kwigaragambya bati nago tuzumva itegeko rya Netanyahu, nago tuzumva itegeko ryo kujya ku rugamba, iyi ntambara nago tuzayirwana. Babwira Netanyahu bati enough is enough, birahagije cyane ibyo twarwanyemo, urugamba twagoze ubu ngubu nago bigishobotse ko twarwanya igihugu cya Liban cyangwa se Syria, reka twigitsisubire mu rugo, turi gupfa buri munsi namwe ngo mweshu. Rero batangiye gusa nk'abari kugaragara ko ari imitwe y'igishyamba iri mu gisirikare. Ku rundi ruhande abo muri Gulf, ndavuga mu Kigobe, batangiye gusaba Ubushinwa umusada ngo Ubushinwa bafashe buhagarike Iran, kuko nibo bonyine bashobora kubikora mu maguru mashya, n'ubundi Iran iri gutikura ikarimbura, kandi isa naho nta muntu n'umwe ibabarira uwo ari wese bakekaho kugira uruhare mu bugambanyi kuri Iran. Ahinduka umuhigo, barakubita bakamanjura. Rero ngo Ubushinwa ntibutabare mu maguru mashya rwose bwibasire Iran cyangwa se Iran guhagarika ibyo bitero byabo kuri no bihugu zo mu Kigobe, barebe ko amara kabiri. None se barabigenza bate? Ngo barimo kwitsamura bagakubitwa, bakorora bagakubitwa, bapfuna bagakubitwa. None ngo biraza kugenda ute? Nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse ibitero, Iran yabihagarika bikagira inzira. Iran iti turacyari kumwe namwe mpaka kugeza ku munota wa nyuma. Amerika ikubitiwe ahabi muri Bahrain. Muri Bahrain ibitero bimaze gusukwa na Iran, ibingibi byite danger war, intambara ikomeye cyane mbi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika katwite big boss, ni nako biyita, n'abasirikare bafite imbaraga ziremereye kandi bitwa ko ari barudasumbwa mu isi. Yes, ubwo nibyo. Ariko se bigenda gute kugira ngo umwana hanese? Reka mbaye ikaze ngo tubijyemo byose biri kuvugwa kamwe ku kandi uko byakabaye ku mirongo y'imbere ku rugamba, tumenye neza aho urugamba rugeze, uko byatangiye ndetse nuko Iran iri guhana. Jewe ndumungu wa Kamanzi wo Rwanda, ngo ikaze tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze unyemere mere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba nyirizina ruri kuvugwa, ayo intambara nyirizina yahereye cyangwa se aho kwihorera kwa Iran kuri kubera. Uku kwihorera kwa Iran kuri kuzana imbaraga zirenze uko batari bigeze babitekereza ko Iran ishobora gukoresha imbaraga nk'izo ngizo yihorera, nibyo birimo kugaragara kuri ta. Uti gute? Iran basa n'abayisomborekeje ku munsi wo kuwa kane, barayirase ko nayo sebo barayirashe byanyabyo mu bice bitandukanye, bayitunguye, bayikubita ibisasu, bayikubita drone. Iran irajegera, ako nayo mu kwihorera izana imbaraga ziremereye. Nkuko byatangajwe n'ibinyamakuru byinshi, Iran yagabye ibitero zo kwihorera ku gihugu gikomeye gifatanya Leta Zunze za Amerika cyo muri Aziya y'Uburengerazuba kugira ngo ihorere ibitero byagabwe ku ngabo zabo bikozwe Leta Zunze za Amerika ku munsi wo kuwa kane. Ingabo za Jordani zavuze ko ibisasu bitanu byatewe bivuye muri Iran ngo byarimburiwe mu kirere mu gitondo cya kare umunsi ukurikira uwitero byagabwe kuri Iran. Nkuko zatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare wemewe, systeme za radar za Jordania zabonye ibisasu byazaga ku gihe bituma ingabo zo mu kirere zishobora kurasa ibyo bisasu bitanu zose mbere yuko bigera ku ntego zabyo hariya muri Jordani. Uku guhagarikwa kw'ibisasu kwabaye nyuma y'amasaha make Leta Zunze za Amerika zongeye kugaba ibitero byinshi bya gisirikare muri Iran bisoza igihe gito cyo guhagarara kw'ibikorwa byayo mu karere. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM bwavuze ko iki gikorwa ari igisubizo kitaziguye ku cyo bwavuze ko ari igitero cya Iran cyagabwe kirimo ibisasu bya misile ku ngabo zabo ziri muri Burasirazuba bwo hagati, kandi cyari igikorwa cyo kwihorera abasirikare babo bapfiriyemo. Ibitero biheruka bya Amerika byabaye nyuma gato yuko Iran iteye ibisasu bya misile bya ballistique bigamije kugabwa ku birindiro bikomeye bya Leta Zunze za Amerika ku bigo by'indege bya Muwafaq al-Sariti bizwi ku izina rya Ali Al-Zalak Air Base muri Jordani. Ikigo ni kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi cyane muri Jordania, kikaba nanone mu bigo bikomeye kandi biri strategique bikoreshwa cyane cyane na Leta Zunze za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati mu gabitero no kugenzura. Iki kigo kiba gifite indege za gisirikare za Amerika zo mu gisekuru cya gatanu ziri mu bwoko bwa F-35 Invisible Jet zikoreshezwa kuri icyo kibuga, rero kwagaba igitero nawe urabyumva nyine rero byaginyitse ukuntu bingana. Izi ndege zikoreshwa mu bikorwa hirya no hino mu karere mu buryo bwa gisirikare. Mu ntangiriro z'uku kwezi Iran yagabye igitero ku birindiro bimwe byo muri Jordania, yica abasirikari batatu b'Amerika mu gitero cya misile n'indege za pilote. Ni Amerika yatangaje ibyatumye Donald Trump yongera imbaraga mu gikorwa cyo kugaba ibitero kuri Iran mu ijoro rya 13, bagaragaza ko bari kwabaza Iran. Igitero cya misile ballistique cyabaye kwa kabiri nyuma amasaha make Trump ahuye na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu, ndetse bakemeza ko ari ngombwa gukomeza guca intege Iran ngitazagera ku ntwaro za kirimbuzi nkuko bavuze ko baje kubiganiraho. Hanyuma rero bahaganiriye muri White House mu biganiro zibanze cyane cyane kuri Iran. Perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko inama ari nziza kandi itanga umusaruro. Hagati aho nyuma gato yuko ibitero biheruka bya Amerika bitangiye, amakuru y'ibisasu byatangiye kugaragara mu bice bitandukanye byo mu majyepfo ya Iran, mu bice byahuye n'ingaruka zikomeye z'ibisasu bya Amerika harimo n'ikirwa cya Khashoggi. Mu ntara makuru za Iran bya France News Agency byavuze ko abantu batatu bapfuye ubwo inyubako y'abaturage yagongwaga na misile. Nkuko raporo ibivuga, abahitanywe n'iki kibazo barimo umugabo n'umugore n'umwana wabo w'imyaka 2 bahitanywe n'iki gitero. Abana babiri bafite imyaka 7 ndetse n'imyaka 9 bivuga ko bakomeretse kandi baracyari mu bitaro. Ibitero byageze nko ku kirwa cya Kish, nubwo abategetsi ba Iran bavuze ko serivisi zo gutwara ubwato urujya n'uruza rw'abagenzi n'ibikorwa byo mu cyo cyambu zakomeje gukoreshwa nta kibazo, ariko igisasu ngo cyarahageze. Mu mujyi w'icyambu cya Bandar Abbas, amakuru ya mbere avuga ko ibisasu byaturikiye hariya byateye ubwoba bwinshi bw'uko hashobora kubaho n'ikindi, ariko abayobozi bo muri ako gace nyuma basobanuye ko ayo majwi y'ibi bitero yo ku kirwa cya Kashim ariyo yumvikanye no kuri Abbas Bandar kuruta ko ibitero byo kuri Bandar Abbas aribyo byabaye ibitero bitaziguye. Majyaruguru Kezirun mu ntara ya Fars
naho hagabwa ibitero bituma iba intara yonyine itari ku nkombe y'amazi. Bivuga ko yagabweho ibitero mu gihe cy'ibitero biheruka by'indege z'abanyamerika. Hagati aho mu ntara ya Khuzestan, ikigo cy'inganda za petroli muri Iran, nibura ahantu hatatu habayeho ikibazo cy'iturika byongera impungenge ku mutekano w'akarere kamwe mu duce dufite ingufu zikomeye cyane mu gihugu. Ibitero by'Amerika byongeye kandi gukubitira ikirere cyahariya muri Tehran bakoresha indege zabo. Ibitero byakozwe mu buryo bw'imbaraga cyane. Misile zakoreshejwe zari misile zikomeye cyane kandi z'imbaraga, kandi izi ndege za Amerika zazanaga ibisasu birimbura. Bakoresheje ubushobozi bwose kugira ngo Iran itabasha kuzimanantura, kandi bigenda neza koko mu gihugu cya Iran. Rero Iran yagombaga kuza kwihorera kuri ibyo bitero bingana gutyo byagabwe ku gihugu cyabo, bikica abantu benshi kandi bikangiza n'ikorwa remezo byinshi. Ntabwo Iran yagombaga kwicara itabihoreye, n'amategeko yabo ntabwo abemerera gutundama badahoreye. Ibikorwa remezo byabo biba byashenywe na adui, bagomba kubihorera bakerekana imbaraga. Niyo mpamvu Iran yahagurukiye Yorodaniya, aho nubundi umujinya wa Amerika waturutse banyongera kujya kuharasa. Nubwo Yorodani ivuga ko yamanuye ibisasu 5 bya misile balistike bya Iran, makuru Iran ishyira hanze ivuga yuko bahamije intego 8 mu gihugu cya Yorodani, kandi izo ntego zose zari izo berekejeho umutima ngo bajye guhorera. Leta zimwe za Amerika yabuze uburinzi bw'ikirere bwa Patriot 3, Leta zimwe za Amerika yabuze indege, Leta zimwe za Amerika yabuze abasirikari, Leta zimwe za Amerika yabuze za radar, ndetse ibura n'ubushobozi bwo kurasa, nk'uko Iran itangaza muri kino gitero cyabo cyo kwihorera ko cyagenze neza uko babiteganije, kandi ko Amerika bazakomeza kuyihana niba ibitero nk'ibingibi bya Leta zimwe za Amerika kuri Iran bidahagaritswe. Ukwishyurira cyangwa se ukwihorera kwa Leta Iran kuri Leta zimwe za Amerika ntabwo kuzigera guhagarara. Ama dukomeje ku yandi makuru ari kuvugwa, HDMZ ikibazo cyongeye gutera ikibazo cyangwa cyongeye kuba ikibazo ku rwego rudasanzwe. Ingabo za Amerika ziri mu kaga gakaze, aho ubwato muri Hormuz burimo kuraswa ibintu bikazamba. Ibyo byitezwe mu karere gagenda bihindura isura. Ubwato buri kunyura muri Hormuz ku itegeko rya Leta zimwe za Amerika, Iran ntabwo iri kuburebera izuba, irimo kuburasa ntacyo yitayeho, ikaburasa rwose yivuye inyuma ku rwego ruhambaye, ngo bugomba kumva itegeko rya Iran apana rya Amerika. Ingabo z'abasirikari b'Abayisilamu bo muri Iran zivuga ko amato 2 y'ibikomoka kuri petroli yageragezaga kunyura mu nzira ya Hormuz ashyigikiwe na Amerika yahatiwe guhindukira nyuma y'uko ubwato bumwe bufashwe n'inkongi y'umuriro cyangwa se burashwe n'igihugu cya Iran. Iran ntabwo yavuze niba iyi nkongi yatewe n'igitero cya Iran, ariko iki kirego kije mu gihe Amerika na Iran baganira ku mugaragaro ku muntu ugenzura umuyoboro w'amazi w'ingenzi HDMZ. Ninde ugenzura? Nibyo baba barimo guhatana. Nkuko RGC ibivuga, amato y'intambara yageragezaga gukoresha icyo yise inzira yo mazepfo iteje akaga mu gihe yari ishyigikiwe n'indege za gisirikare za Leta zimwe za Amerika, nyuma y'inkongi ikomeye y'umuriro mu bwato bumwe bwa petroli bakunze kwita ubwato bw'intambara bwo bwemeye amategeko ya Leta zimwe za Amerika nk'aho bwinjiye mu gikorwa bya gisirikare. Bivuga ko ubwo bwato bwombi bwavuye mu nzira busubira inyuma butageze iyo bwajyaga. Abarinzi baburiye ko ibihugu bishyigikira icyo bise gushotora Iran bishobora guhura n'ingaruka zikomeye. Muri make gushyigikira Leta zimwe za Amerika no kubaha itegeko ryabo ni ukwishyira mu kaga. Iran yakomeje kuvuga ko amato agomba gukoresha inzira yagenwe inyura muri uwo muhora yagenwe na Iran, agasaba uburenganzira kandi akishyura amafaranga ya serivisi. RGC yatangaje kandi ko Hormuz ari agace ka Iran kandi ko kazakomeza gufungwa mu gihe abayobozi ba Amerika bakomeje icyo Iran yise iterabwoba n'ibangamira ry'ingendo zo mu mazi mu karere muri rusange. Muri make buriya Hormuz ntabwo yafunzwe na Iran. Hormuz yafunzwe na Leta zimwe za Amerika, niko Iran itangaza. Uko Leta zimwe za Amerika niba zivanye ubushotoranyi bwazo, ntabwo Iran izafunga Hormuz, birumvikana. Niko Iran itangaza. Ariko Amerika irahakana cyane icyo gitekerezo. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika bwavuze ko RGC iherutse gutera ubwoba no kugerageza kugaba ibitero ku mato y'ubucuruzi n'abasare b'abasivile. Nkuko bigaruka, CENTCOM yashimangiye ko umuhora Hormuz ari inzira mpuzamahanga y'amazi igengwa n'amategeko mpuzamahanga agenga iby'ubwato, kandi ivuga ko Iran nta bubasha ifite bwo gutegeka inzira z'ubwato mpuzamahanga
zijya muri cya cyerekezo. Igisirikare cya Amerika cyongeye cyo ko amato y'ubucuruzi akomeje kunyura muri umuhora nta kibazo. Ingabo za Amerika zitanga ubufasha kuri ubwo bwato maze ngo ubwato bugatambuka. Ariko akibazwa niba ubwato butambuka hagati ngo y'ubwato 1000 cyangwa se ubwato 500 buri munsi butambuka muri Hormuz, ko bigaragara neza cyane ko buruta ubwatambukaga muri Hormuz mbere y'uko intambara iba. None kuki amavuta ahenda? Ujibaze nawe. Baravuga yuko ibintu ubwato butambuka neza cyane. Mu kwezi kwa gatanu maze gutambutsa ubwato burenga 1000 butwaye petrol, hanyuma n'ubutwaye amavuta ya crude burenga 500 burenga utugunguru 500 butambuka. None bigenda gute kugira ngo petrol ikomeze guhenda yikube kenshi gire ku madolari arenga 100 ku kagunguru kandi amavuta atambuka? Amerika ntabiduferara. Benshi babona yuko Amerika yabibaferanye, nacyo Iran ivuga ati mwe barababeshye mukagira ngo nibyo. Ikigo cy'ingabo zirwanira mu mazi cya RGC kiyamamaje cyangwa se cyagaragaje ku giti cyacyo ko kibasiriye kandi kigahagarika ubwato muri aya mazi nyuma yuko bivuzwe ko bwirengageje imiburo ya Iran nk'uko bivugwa n'ikigo cy'itangazamakuru cya Tasnim cyo muri Iran. Nk'uko Iran yongera kubitangaza, ubwo bushyamirane ni ingenzi cyane kuko ngo umuhora Hormuz uhuza Iran na Oman kandi ugahuza ikigobe cya Perse n'ikigobe cya Oman ubwawe n'inyanja y'Abarabu. Hafi 1/5 cy'ubucuruzi bwa petrol ku isi bunyura mu gace k'amazi ka Hormuz, bivuze ko ihungabana ry'igihe kirekire ishobora kongera gutera ubwoba ku masoko y'ingufu mpuzamahanga. Gataho Iran yanze icyifuzo cya Oman cyo gucunga hamwe akarere k'uyu mugezi. Reuters zatangaje ko Iran irwanya amasezerano yitwa 50-50 na Oman kandi ishimangira ko ibice by'ingenzi by'umuyoboro w'amazi bigikomeje kugenzurwa na Iran. Ngo Oman yifuza ko bagenzura 50-50 cyangwa se 50-50 buryo bungana mu Hormuz. Iran ibitero twatsi timwe bwo mushaka korana na bashoboje turabazi 50-50 ayenya barabyanga avuga ko bidashoboka. Muri Hormuz Iran yakomeza kuvuga ngo uzakomeza ko mugenzuzi bwacu kandi umuntu uzajya atambuka azajya atambuka ku itegeko ryacu aduhe nk'ufito anatwishyurire service twamuhaye iyo kumunyuza muri Hormuz ku isuku agomba gutwishyura. Ibyo rero Amerika ibona nk'ubucuruzi kabone bishobora kuzatuma Iran ikira bakumva ko batabishaka. Burya ngo hari ibihugu bimwe bidashaka ko ibindi bikira, nkuko hari ibihugu bidashaka ko abaturage babyo bakira ngo bagere ku rwego rukomeye baruta abanyapolitike. Muzabana neza cyane nko mu gihugu cy'Ubushinwa aho umutungo wose ngo abantu baba bagomba kuwusangira. Nako rero Leta Zunze za Amerika yumva ko umuhora Hormuz utabuwa Iran wonyine da n'abandi bagomba kuryaho. Tuvuye kuri ibyo ngibyo bitangazwa muri iki gihugu cya leta ya Iran kuri HDMZ, tugaruke muri Middle East ariko kurande rwa Israel rurwanya ibihugu biri kimwe Jordan bavuga ko kurwanayo aba Hezbollah, bakarwana muri Syria bavuga ko kurwanayo ingabo zirwanya igihugu cya Israel. Ingabo za Israel zo muri ADF zimwe zatangiye kwamagana icyemezo cyo gukora intambara. Ati ntabwo intambara tuzayirwana twebwe rwose, ntabwo ibintu birimo nabyo tuzakora. Habaye imirwano ikomeye mu gisirikare cya Israel nyuma yuko abasirikare benshi bo muri Israel muri batayo yitwa Sabol ya Givati Brigade bivuga ko basotse mu kigo cya Stay Taman nta burenganzira bahawe, basize intwaro zabo inyuma maze bafite umuyobozi wabo barakomeza bajya mbere. Muri make bavuga ko n'ubuyobozi batabwitayeho ntacyo bibabwiye. Mashuri yakwirakwije kuri internet yerekana abasirikari bavuye mu birindiro baririmba intero iteye isoni yerekeza ku bayobozi babo bakuru ba gisirikare. Iki gikorwa cyagaragaye vuba mu bitangazamakuru by'Abarabu nk'inyeshyamba ziri mu ngabo za ADF. Nubwo igisirikare kitaremeza bimwe mu birego bikomeye bikwirakwije kuri internet nkuko bivugwa n'umuvugizi w'ingabo za ADF, gusohoka kwakurikiye icyemezo cy'umuyobozi w'ingabo za batayo cyo gukuraho ibimenyetso bifitanye isano n'igisirikare cyavuze ko ari ibintu bidasanzwe bifitanye isano n'umuco w'abasirikare bato b'uyu mutwe umaze igihe kinini. Ingabo zavuze ko abasirikare bagiye nta burenganzira bafite kandi ko abayobozi bari gukora iperereza kuri iki kibazo bashimangira ko imyitwarire nk'iyo inyuranyije n'amahame ya ADF n'imyitwarire ya gisirikare yari iteganijwe, aho basohotse baririmba bati ntabwo tuzitabira intambara, iyi ntambara yo kurwana tudafite inyungu niyi. Ariko rero namugani ngo n'abasirikare bagomba kugira bakagira ubwenge. Gute igihugu kibashora ngo mu ntambara tabanje babwirwa iyo ntambara, inteko ishinga amategeko itanakiganiriye ngo bagiye gukora intambara, ndetse imiryango mpuzamahanga kuva mu bihugu z'abandi nka Lebanon na Syria bakanga kuvayo, ariko bari kwicirwayo imiryango yabo ikarira gusika bogoza.
bati turarambiwe intwaro zanyu muzifate turigendeye. Barigaragambya da. Bene ibi ngibi bari ikibazo gikomeye mu gisirikare. Bivugwa ko abasirikari babonye ibimenyetso ngo zagaragaye mu buryo butandukanye, nuko raporo za Israel zivuga ibyo bikoresho ngo byari byaherekeje batayo mu mirwano yabereye i Gaza ndetse na Liban, kandi byari byarahererekanyijwe mu cyiciro kimwe cyo gushaka abasirikari bagomba gukora runo rugamba muri ibyo bice byombi. Gusa ingabo zabonaga ko ngo ari igice cy'ingenzi kirangamimerere nk'imigenzo y'umutwe wazo, aho amashusho yagaragaje umuyobozi ubwe akuraho bimwe mu bimenyetso bishimangira cyane mu bwicanyi bakoze ndetse n'ubwo bakorewe, kagenda bazimanganya ibimenyetso. Ibitangazamakuru by'Abarabu byakurikiranye cyane imirwano avuga yuko hari ibintu bibi byabaye. Ali Akbar yo muri Liban ifitanye isano na Hezbollah yavuze ko ari ukwigomeka ku ngabo z'umwanzi, mu gihe andi mashusho y'abanyaliban, abanyasiriya n'abanyakatari na Iraki yakwirakwije amashusho agaragaza ko igice cy'abasirikari ari nk'ikimenyetso cy'amacakubiri mu ngabo za Israel. Nyine bamwe muri Liban bavuga bati ingabo zatangiye gucikamo kabiri zigiye guhangana, n'abandi bo mu bindi bihugu bakavuga ati birimo kugaragara neza cyane ko igisirikare cyacitsemo kabiri, gitsemo kumvikana. ADF ntabwo gishoboye kugenzura ibintu kimwe, muri make ntabwo bahuje umutima. Bene ibi ngibi bibaye mu gisirikare akenshi bikurikizwa za coup d'etat, ugasanga igisirikare kibaye imitwe ibiri, bamwe bemeza abandi bakemeza ibindi, bitewe n'uko nyine intambara baba barimo batayemeranyaho neza. Raporo zimwe zivuga ko abasirikari barenga 100 bataye intwaro zabo, ariko iyo mibare ntabwo iremezwa n'ingabo za ADF ubwazo. Abasirikari 100 ni benshi cyane. Itangazamakuru rya Israel Net ryatangaje ko abasirikari bagera ku 100 aribo bagizweho uruhare no gutoroka, mu gihe Malive bivuga ko umutwe w'ingabo utavuzwe izina wavuze ko ubu ngubu abasirikari bashobora gufatwa nkaho badakwiriye kuba nanone mu gisirikare, ahubwo bagomba kurwanwa nk'abandi bose. Israel Hayom yatangaje ko abasirikari bagiye bafite amasakoshi yabo, ariko nta ntwaro zabo cyangwa se ibikoresho bya gisirikare batwaye, kandi bagiye ubutagaruka bari no kwigaragambya. Batayo ya Sabra ni imwe mu mitwe ikomeye cyane y'ingabo ya Brigade ya Givati. Igisirikare ntikiratangaza ibihano bizakurikiraho abasirikari bavuye mu gisirikare uburyo bazitabwaho, ariko ngo bagomba gukurikiranwa mu maguru mashya kugira bitabe ibibazo bikomeye asanga avuyemo nabo kurwanya igihugu cyabo ubwabo, bakigomeka nk'umutwe ugomba kurwanya Benjamin Netanyahu, na cyane cyane ko babonetse mu gihe abaturage batangiye kwigaragambya bamagana ibyemezo byo kurwana mu bihugu z'abandi, hoteli intambara mu bihugu z'abandi ngo gukurikirana yo ngo Hezbollah niki barindiye ngo ku mipaka bakareka kujya kurwana muri Liban na Syria. Ibyo rero bamwe mu baturage batangiye kubyamagana bavuga ko Netanyahu ari kubajyana mu ntambara idafite inyungu, intambara yo kubashonjesha, intambara yo kubicisha gusa. Nyamara Xi Jinping, perezida w'igihugu cy'Ubushinwa n'Ubushinwa, batangiye gusabwa n'ibihugu zo mu Barabu kubafasha gufunga cyangwa se guhagarika Iran gukomeza bino bitero muri Burasirazuba hagati. Ni imvururu zikomeje gutera ikibazo cya Burasirazuba hagati. Ku mugaragaro hari ibiganiro by'imisirano hirya no hino, ibintu biri guba ibisasu biturika bya misile bigatera ingaruka zikomeye ku bitero bishobora kwiyongera no mu karere kose ku buryo bupanuye. Ubwo umunsi ugenda uhita, ihererekanya ry'imirwano rirushaho kwiyongera, inkomere ziri kumwe kwiyongera, kandi ikibazo kirimo kwaguka kure cyane ya Iran na Israel. Ubu nanoneho undi muntu uturanye n'igihugu cya Iran asa naho nari kugerwaho n'iki kibazo cy'intambara mu buryo budasanzwe, cyangwa se mu buryo butigeze butekerezwa ko ibihugu byo mu Burasirazuba hagati byose byakinjira muri iyi ntambara. Mu gihe Iran ikomeje gushyira igitutu ku muyoboro wa Hormuz n'inyanja itukura, ibihugu z'Abarabu byo mu kigobe birimo gushaka cyane ko Ubushinwa atari Washington Abashinwa bakoresha imbaraga zabo kuri Tehran no bagafasha gukumira amakimbirane ari kwiyongera mu ntambara yo mu karere. Nk'uko raporo ya Reuters bivuga, za guverinoma zo mu kigobe zagerageje mu buryo bwa bucece kuganira n'Ubushinwa, babusaba gukoresha imbaraga zabwo mu bukungu kuri Tehran kugira ngo Ubushinwa bufashe gukomeza inzira z'ingenzi zo gutwaramo amato. Igikorwa kigaragaza impungenge zikomeye ziri kwiyongera z'uko amakimbirane arambye ashobora kwangiza ibyoherezwa mu mahanga z'ingufu no guhungabanya mu kigobe cyagutse umutekano. Kuva imirwano ya nyuma yatangira, Amerika na Israel zagabye ibitero kuri Iran kuwa 28 Gashyantare, za leta zo mu karere zivuga ko zikomeje kugaragara hagati yazo zifite ibibazo bikomeye. Iran n'abatekerwa bayo mu karere bagiye batangaza kenshi ko bashobora guhungabanya urujya n'uruza rw'abantu banyura mu nzira ya Hormuz n'inzira ya Bab el-Mandeb mu nyanja itukura, ahantu habiri hafite ibyago byinshi byo kwibasirwa kandi hanyuzwa na petroli nyinshi ku isi, cyane cyane ibihugu byo muri Burasirazuba hagati binyuza imari bikajya gucuruza imahanga.
nubwo Tehran yemeza ko ikomeje kugenzura Hormuz, ibihugu byo mu kigobe cy'inyanja ifite ubwoba ko ihungabana rikomeje ryagira ingaruka ku masoko mpuzamahanga ya petrol ndetse n'ubukungu bw'akarere bw'ibyo bihugu. Birumvikana Reuters ivuga ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi yagiranye ibiganiro byinshi nabo mu karere, mu gihe intumwa idasanzwe ya Beijing Zhang Jun yagiye mu mirwa mikuru y'ibirwa bya Gulf ndetse na Iran mu rwego rwo guhagarika intambara. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubushinwa ivuga ko yakomeje kuvugana bya hafi n'impande zose kandi ko yakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo ihagarike imirwano izana amahoro. Ubushinwa bufite umwanya udasanzwe, niyo igura ibicuruzwa byinshi byoherezwa mu mahanga mu rwego rw'ingufu zo mu kigobe, ikanafatirwa ukomeye cyane mu bucuruzi muri Iran. Uwo mubano watumye leta nyinshi zo mu kigobe cya Gulf zizera ko Beijing ishobora kugira ubasha kuri Tehran kurusha ikindi gihugu cyose gikomeye ku isi. Umwe mu bafite uruhare rukomeye cyane muri Gulf yabwiye Reuters ko ibiganiro n'Ubushinwa birimo kuba mwituze kubera umubano ukomeye w'ubucuruzi hagati y'impande zombi. Ariko haracyari ikibazo ku rugero Ubushinwa bufite aho ubushake cyangwa se ubushobozi bwo gutera Irani umutima wo kureka kurwana, ahubwo bikavuga ko babatera inkunga. N'ubufatanye bwayo mu bya diplomasi bukomeje kwiyongera, Beijing yirinze kunenga ku mugaragaro ibitero bya Tehran ku bijyanye n'ubwikorezi bw'amato mu karere. Undi muntu wo mu kigobe wabwiye Reuters ko nubwo Ubushinwa burimo kugerageza kugira uruhare muri runini, ngo ntabwo bwagaragaje ko bufite uruhare runini nk'uko benshi bari babyiteze. Nk'uko umunyamakuru abivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zimaze kugira uruhare mu buryo butaziguye bahangana n'ibi bitero ku buryo bukomeye. Batangiye kugira uruhare ngo mu mibanire yabo na Beijing batangiye no kubitekerezaho kabiri. Ubushinwa burimo gukurikirana diplomasi mu mpande zitandukanye. Reuters ivuga ko Beijing irimo gushishikariza Pakistan guhuza Washington na Tehran mu rwego rwo gusubizaho ibiganiro ndetse no gushaka gukemura ikibazo mu buryo bwa diplomasi. Bijye kandi amakuru avuga na Reuters avuga ko abayobozi b'Ubushinwa bagiranye ibiganiro bitaziguye n'umutwe wa Yemen wo muri witwa Abahuti kugira ngo amata afitanye isano n'Ubushinwa yakomeze kwinyura muri ya nyanja itukura mu majyepfo mu mutekano rwose nta kibazo. Ntabwo bwavuze ku mugaragaro kuri ibyo biganiro zatangajwe, ariko Abahuti babwiye yuko bagomba kureka Ubushinwa bugatambuka. Abasesenguzi bavuga ko intego nyamukuru ya Beijing ari ukubungabunga umubano na buri ruhande rurebwa aho kugira uruhande bahagararaho cyangwa se babangamira. Henry Tugendant wo muri Washington Institute yabwiye Reuters ko kubungabunga umubano mu karere kose bikiri ikintu cy'ingenzi ku Bushinwa. Undi musesenguzi Anna Bronchevskaya yavuze ko nubwo Ubushinwa bwashoboye kurinda zimwe mu nyungu zabwo z'ubucuruzi, ingaruka zabwo mu buryo bwa diplomasi mu buryo bwagutse ntizizwi neza. Ariko kuri za guverinoma zo mu karere ka Gulf ubutumwa burimo kugenda burushaho kuba bwihutirwa cyane mu gihe ibitero bikomeza kuzamuka. Arasaba Ubushinwa gushyira akabaraga muri diplomasi, Ubushinwa bugasaba igihugu cya Iran guhagarika ibitero kuri biriya bihugu kugira ngo birebe ko byamara kabiri. Bari bataka Ubushinwa buri mu gihe buri gusabwa ibyo ngibyo, Iran yo iri kugira impumyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bayirasa buri mwanya nko muri Bahrain. Urwango hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangiye nyuma y'uko Tehran igavye ibitero kurinduza gisike cy'Abanyamerika biri muri Bahrain. Ntaramakuru za Iran bivuga ko ingabo za Iran zitagira abapilote bakoresheje indege za Lashe bagavye ibitero ku nyubako za gisirikare za Amerika muri Bahrain, igihugu gito cyo mu kigobe giherereye hakurya y'ikigobe cya Perse uvuye muri Iran. Bahrain kandi niho hari icyicaro gikuru cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi, ikitwe nk'icyiciro cya gatanu, bigatuma iba imwe mu nkingi y'ingabo zikomeye za Washington muri kara karere. Nk'uko raporo ibivuga, intego nyamukuru yari ikigo cy'indege cya Sheikh Issa. Iki kigo gicumbikira indege z'ubutasi kandi kikaba ikigo gikomeye cyo gusana no kubungabunga zakajugujugu n'ibikoresho byo mu mazi. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara, ishami rishinzwe itumanaho ry'ingabo za Iran ryavuze ko mu cyiciro cya 26 cy'ibikorwa cya Thunder, indege zitagira abapilote z'ingabo zibasiriye ibyuma bitanga amashanyarazi, systeme zo kuyobora n'inyubako z'ubuyobozi n'iz'inkunga ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri icyo kigo. Mu guhangana n'abyo, ikinyamakuru cya Arra muri Iran n'amakuru Anadolu Agency byatangaje ko Tehran avuga ko igikorwa ari ukwihorera ku rupfu
rw'umupilote w'indege ya Iran Su-24 mu gihe cy'intangiriro y'intambara Amerika na Israel bagavye kuri Iran muri Gashyantare. Igisirikare cya Iran cyakomeje kivuga ko ibitero byacyo byangije bikomeye ubushobozi bw'imirwano n'ibikorwa remezo by'inkunga za Amerika muri kino kigo. Muri make nta gisubizo cyahise kitangwa n'abayobozi ba Bahrain cyangwa se abanyamerika ku buryo babutuwe na leta ya Iran, ariko Iran yavuga iti twabahanye sasa. Igitero giheruka cyabaye nyuma y'uko leta zimwe za Amerika nazo ngiye kugaba ibitero by'indege kuri Iran ya 30 Nyakanga, zikavuga ko iki gikorwa cyari kwihorera ku bitero by'abakinje bya Iran kuri Jordani, aho Iran yakubitiye Haleb inziga y'ugiye leta zimwe za Amerika. Umunsi umwe mbere yaho ku 29 Nyakanga, Iran yari yagabye ibitero ku birindiro by'indege za Muwafaq ya Sareti muri Jordani. Ubuyobozi bukuru bwa Amerika CENTCOM bwavuze ko igitero giheruka cya Iran ari igitero gitunguranye. CENTCOM yavuze ko ibitero byayo byo kwihigura byibasiriye ahantu henshi hashinzwe ingabo za Iran kandi bahahamije neza. None Iran nayo ije kubishyura ikubita muri Bahrain, irahacegeza bya nyabyo kugeza ku rwego ngo aho ngaho kuri icyo kigo nta radare, nta burinzi bw'ikirere, nta ndege. Bahashenye kwa kundi ujya ahantu kagira ivu gatwika ukarimbura. Niko byagenze Iran yakoreye leta zimwe za Amerika. Tuvugisha amanyakuri, iyi ntambara iracyakomeye ndetse no kumenya ngo yazayitsinda biragoye. Wenda leta zimwe za Amerika irakomeye, nanjye ntago ngwakanije, ariko si byitakoze mu minsi irenze 60 imaze kurenga, tukaba tugeze ku minsi 80 nta kintu bari bakora. Mbega Iran, kategereza iminsi iri imbere isi hatse tuzabimenya. Ngushimire, ugubwe neza, wahaye kandi uronke. Salam shalom.